sestre, mi zapravo imamo sve što nam je potrebno za zadobijanje nebeskog carstva. Ako nam je do njega vaistinu stalo. Pritom, treba znati, pa i provjeravati sebe, ne drugo. Jesmo li se mi zaista opredijelili za nebesko carstvo? Jer za to carstvo treba se opredijeliti. Treba svim srcem iza tog opredjeljenja stati. Ukoliko se ne budemo opredijelili, a to znači da ćemo dobrim dijelom svojega života ipak pripadati ovome vijeku, kako smo ga nazvali prevarom, ovom naraštaju predugotvornom i greškom, ovome svijetu koji sav u zlu leži. Ili, kako se to kaže jezikom Kosovskog zavjeta, opredijelit ćemo se za zemaljsko carstvo. Ako se opredijeli za zemaljsko carstvo, od njega se nebesko oduzima. I to kad kažemo oduzima, ne zato što je to posljedica neke osvete, povrijeđene gordosti, nego zato što se ne mogu služiti dva gospodara. Ne možemo se poklanjati carstvu zemaljskom i nebeskom. Ne možemo služiti Bogu i mamonu. Zato je mnogo važno da znamo da je potrebno opredijeliti se. Mi danas imamo jedno ozbiljno iskušenje, vrlo ozbiljno iskušenje, sva ozbiljna iskušenja, kažem iskušenja, mislim u smislu dubljih ispitivanja, koja mogu da rezultiraju ozbiljnim tragedijama, ozbiljnim promašajima u odnosu na ono što je suštinski bitno za naše spasenje. Dakle, sva ta iskušenja su obično vrlo fina, ne agresivna, vrlo fina, ali i vrlo otrovna. I mogu čovjeka da drže u jednoj blagoj hipnozi, narkozi, i da on tako provodi vrijeme života, da curi vrijeme, cure dani, cure sedmice, mjeseci, godine, pa da prođe i 10, da se s mjesta makao nisi, da ti prođe mladost i cijel život, da ništa uradio nisi, da su izostali plodovi pokajanja, a da si svo vrijeme živi u nekoj pospanosti, da je sa tobom zapravo sve u redu. Vrlo opasan duh. I ono što ga čini otrovnim jeste upravo to što nam ne da da se opredijelimo.
pa nit smo vrući, nit smo studeni, nego mraki i mritavi. Zato, braćo i sestre, treba sebe da provjerimo. Jesmo li se mi opredijelili ili nismo? Jer samo opredijeljeno nebesa se otkrivaju. I daju. Onima koji bi malo i ovako, i onako, malo i od ovoga svijeta, a malo da se zakači i od onoga svijeta, gornji svijet se ne daje, vrlo se. Zato je jako bitno da ispitamo se, posebno ove dane velikoga posta. Treba biti iskren prema sebi, iskren. Ne lagati sebe. To je jedan oblik suicida. Tog jednog samoubilačkog odnosa prema sopstvenom spasenju, kada lažeš samo sebe. To je jedna od najubitačnijih projava grijeha kao energije, laži, obmane. I zato u svjetlosti božanskih istina, u svjetlosti naše svete crkve, posebno u svjetlosti ovih velikopostnih dana, treba sebe priteći, što bi se rekao, i ispitati. Kojem ćeš se prikloniti carstvu? Ako ćeš nebeskom, onda neka to bude na nivou zavjeta. Neka to bude na nivou svete tajne krštenja. Jer mi smo se, braće i sestre, u svetoj tajni krštenja opredijelili za nebesko carstvo. Svi. Ali je muka što smo to opredjeljenje nekako olako shvatili. Pa vrlo često kršteni ne znaju koja je težina tajne krštenja. A taj zavjet dat je u crkvi i dat je pred živim Bogom. To je sveta tajna koja ima ozbiljnu težinu i kroz koju nam se nebesa otvaraju i bivaju nam dostupna i pristupačna. Međutim, jako je važno da tu opredjeljenost čuvamo, pokajanjem njegujemo, ispoviješću održavamo i molitvom i liturgijskim životom napajamo, da bi ona bila konstantna, jednom zauvijek.